Naay panahon nga ang Ginoo bisag nakadesisyon na mausab sa dangiyang plano o dangiyang desisyon. Mura sa atong mga politicians o mga butante nga karon makapili ka ning klasiha sa partido niya humanasad balhin na pug kaslain. Usab-usab ba? Doon nalay usa ka desisyon sa Ginoo o usa niya ka kabubuton nga di gid niya usbon. Kibaw mo unsa? Di gid siya usab na sa magkinaon sa pang dagan sa kalibutan o unsay atong binuhatan. Kana ra jong niingon siya, kinahanglan magbalaan kamo ingon nga ang inyong amahan sa langit balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Doon ay panahon nga dautan na kaitag binuhatan, mao na nga moingon ang Ginoo, patya na lang na. Parihas mga tao sa Ninibe ba? Patya na lang na. Wa nam na kapuslanan, sige na mala nagsupak nako, din amo na maminaw. Amo to gasugo siya ni Propeta Hunas, giingnan sila 40 kaadlaw na lang or kapatan kaadlaw na lang, patay na mong tanan. Mao na desisyos Ginoo niya kay ang mga tao nagbag-o man, nagbag-o sila, dili nagbag-o nga gikan sa pagkabalaan ni ngadto sa pagkadautan, gikan sa pagkadautan ni ngadto sa pagkabalaan. Nya kay mao may ilang gibuhat gikas pagkadautan ngadto mas pagkabalaan. Ang desisyon sa Ginoo para sa ilang pagkadautan na usab ngano man di man usbon sa Ginoo ang iyang desisyon nga kinahanglang mahimo gyud mong balaan. So kutob sa musod sa pagkabalaan nga kinabuhi, tagaan gyud Ginoo og pabor kay naigo naman sa iyang kabubuton. O mao tong nausab ang planos Ginoo. Wa na niya patya ang taga Ninibe ning kuana siya ning hatag na nila og kapasayloan sa ilang mga sala. Kamuron unsa naman moron, balaan o dautan? Og balaan nakakaron ay nagyugos ba? Pero dautan gani ka pag-usab sud sa pagkabalaan. Di ko no, lingi ako no na imong tupad. Yung na balaan na ka, na balaan na ka, na niya maingon gani siya, mura magyawanon pa. Honghongi sad na, pag-usab na, kay basig 40 na lang kaadlaw kuwang nimo. Basig 40 na lang kaadlaw ba, patyono na ka, kanang magpuyo-puyo, unsa man na, balaan o dautan? Oh, so magpakasal na, magpuyo-puyo. Ug di gyud madag pakasal, pagbuwag og puyo. Wa nay hikapay. Nga mangumpisal dayon, antos ba? Antos. Pareha ba sa mga taga Ninibe, gibiyaan nila ang pagkaon, gibiyaan nila ang ilang mga siging lingaw-lingaw. Nagpuasa sila gikan sa tanang tao hangtod sa tanang mananap. Sinan ka na? Lingkod silang sako, abo, wa sila magsulob og mga nindot nga sinina. Kita ra ba dinhi kusog ay mosulob og nindot nga sinina, no? Ilisin na nagsako. Iguli ro nimo sa inyo ba, ilisin na lang nagsako ang imong isusulob. Kaya nga naman basig dautan na kay katungod anang imong mga gipanghimo diyang kuan. Tumo na siya, mausab-usab ba ang planos Ginoo. Muna, ingon ang Ginoo, sige mong pangayog milagro para mausab ang inyong kinabuhi. Dili kumuhatag ninyong milagro. Igo na kaayo nga mahibaw mo nga ang sala makapaimpierno. Nya kung naa kay sala, pagbag-o dayon. Muna, kinahanglan kita og pagbag-o sa atong kinabuhi. Renewal. Mo ni kaning panahos Kwaresma,
renewal gid ni. Nya bunga sa atong pagbag-o mausad ang paghatag mo nang naadihay give. Ani nga atong usas buluhaton sa Kwaresma is to give. Ni palit na mog slot. May na lang na tagaan mo og opportunity makapalit mog slot kay usahay ra bag di mo pahinumduman no. Di gyud mo muhatag, agi-agi lang tayo sa opisina, di gyud manghatag. Ang ato ra bang kapilin niya ako naman tong i-close ato pagka Domingo, wa naman to unta siya. Pero may bayaon tan padayonon pero pag final na mog ihap gabi ang atong halin total ning abot ra og 9,500 slots. Atong pakpakan. Nya kay 10,000 may atong target, 500 na lang ka slots. Ganahan bi akong moingon unta ngadto sa taga Kapilinya baka nang sa Tres Pastorinhos nga foundation, sila Bishop Palma, sila man head ana Bishop Palma, Monsignor Ruben, sila Father Lindon. Ganahan ta kong moingon, kutob ra ko din henyor ha. Kay di nako. Pero nakahuna-huna sa ko nako. Tiwason lang ka ni nato ay. Unsa man? Ganahan mo tiwas? O sige, extenta Kotob Birnis lang kay karong Domingo 13th of the month magmisa naman dito. So at least inig-report na to dito, muadto man ko. Inig-report na ko dito. Lipay sila tingali kung mahurot ni karong Birnis. Di makwinta na to ikasabado. Dado na nako ditong kwintada. Sige, Kotob Birnis. Hot doon taning 500 slots. Siyaro sa dini na to mahurot no. Happy abot mangganitag 9,500. Mo na gitawag og usab-usabon lang nato gamay. Nang litag niingon na ka, last na lang gini na kong palit. Usab maganing Ginoo iyang desisyon, ika na ba hinoy di mo usab? Usab sag palit. Kung anak ko gamay kay kana gani mo nagkuangan da palit sa ka sige kana na atong buhaton kutob karong Biyernes. Ang mopalit kutob sa Biyernes mabalaan ang kinabuhi. Ang dili mo palit nga naay ikapalit mahimo mong dautan. Dili ay sa binuang sa ning ato pero matinuod biya na usahay kana bitaw kay pagkagahig ulo ba kanang mao na akong nahatag mao na gitawag ni sa una among professor sa seminaryo siya kanang Monsignor Rudy ba no Monsignor Rudy Villanueva amo man ang professor sa kanang English nya pasuwaton mi og kanang mga sentences ba nga iyam nang analyze og sakto ba na nya na magiuban nga human imong suwat tanaw nimo nindot na nindot na ba sakto na gini nya wrong da ito. Ingos Monsignor Rodi, mao na inyong batasan, liwat mamong Poncio Pilato, ang akong nasulat na, dili na nako usbon. siya usab-usaba po na, at least mga napo ni mo kahuna-huna nga imong usab-usabon ang imong sentence, aron na kay mga options ba? Daghan ko no kayong mga Poncio Pilato, mao na resulta, hagbong dayon. Ang nasulat na di na ko na usbon. Mao man as Pilato, di ba? Nanghunaw siya tubig. Ingon, ayaw nag-ibutang diha nga kanang kini ang hari sa mga Hudiyo. Ingna nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Ingon des Pilato. Ang nasulat ko na, mao na din na ko usbon. Ay di lang tayo nana, ha? Di man ka mo mga liwat ni Pilato. Pamalit dayon. Palit dayon gosam. Naigsuon nalingaw biya kay ko aning ato dinhing kinabuhi no nga usa ni sa mga milagro nga gipakita sa Ginoo dinhi sa atong parokya, sa atong kasinatian. Nagabi galakaw-lakaw ko diha gapos hapon. Sa pag-abot nako dinhi di jud ko ka-imagine nga mao na ni ang mahitabo. Kamo gud nga ni amo dinhi, taga dinhi man gyud mo.
Di dyan taka-imagine, unsa di ay ang mabuhat ni ining atong paghinatagay, unsa di ay mabuhat ni ining atong panaghiusa. Gabi gi-analyze na nanaga, geodetic engineer gasukod na diha sa katong atong ingong 5 meters. Niya ang architect, ako gikuyugan kagabi, ga-analyze na mi diha unsaon paghimo. Insya padir, ato gining nindoton og maay diri ka na bang inig kaadlaw na asyay beauty nga nindot. Apil na ni mga balay din mo nindot po ning naong nila nya inig kagabi naa na sad siya lighting nga mo nindot sad siya nako uyaw ako din siya daghan na kining musuroy din padir kay mura na nig park ang inyong simbahan nya kaning atong labi ato man na dihang i-extend kanang labi tay gawas ang pultahan ba ang design sa architect murag 5-star hotel inigana nimo diha nindot kay tanawon tanawa, buhi pa mo igabot ana, basta lagi, nindota. Pero dali ra na siya ba, human basta sige tagpalit og slot. Kay karon gud 2 years pa gud ni natong kumbati ingon ani. Dako na kita improvement nakapanghatag patangad sa laing mga parokya, mga laing communities. Unsa lang gyud ka? Mo na ingong Ginoo, ay mo pagsigpangayog milagro, kamoy himog milagro, paminaw mo sa akong pulong. Nagisulting Padersiano, di day, pusulting ni Jonas. Posible sa tingali, ako sige pasulting, pamalit mong slot, kay komedya-komedya na ba atong slot, pero kanibiyang nahitabo din o nahitabo sa kapilinya, it's not a joke. Joke-joke ka na. Na nga itong nagasto ron dito, moabot na mga hapit na 45 million. Joke pa ka na. Kaning ato din dol-dool na ni siya sa 80 million ng atong project din joke pa ka na siya. Ma-imagine mo usa ka kalabandira ni hatag kag slot diri ikay nakaingon nga naabot ta aning dapita diyan na apay daghang umaabot sus ini kamatay ninyo dito sa langit moingon dayon ng Ginoo tan-awa ang imong gibuhat ila Lord nakaapil kog buhat ana nga labandira raman ko masahista raman ko nga buta tanawa di ba buta ka tanawa unsa ka pagkita sa buta no tanawa buta man ko Lord ayohon tika sos kasayon ra ayohon anang buta pila ka buta giayos Ginoo makakita kas imong gibuhat nga porting ninduta dili ang pagsunod sa atong garbo nga mo resulta sa kagubot gubat hangtod nangaguba ang mga nindot. Tanawa karon sa Ukraine, nangaguba na ang nindot tungod kay nagsunod naman sila sa ilang pulong. Di naman ka maong mag-usab sa ilang kasing-kasing. Ang garbo man, makaguba ng garbo, di na makapanindot. Tanawa ng ba nag-asawa nga mga garbuhon pulos, bati kay naong guba pang pamilya. Tanawa ng mga bana nga anda mo usab sa ilang kasing-kasing ug mga asawa. Ikahibaw niya nga ang iyang bana nakapanguyab og 3 ka buok moingon dayon siya higugmaon ang upat di ba di na usab nang imong paghigugma sa una ang imo ra bantong bana imong higugmaon karon kay 3 naman ka buok iyang kabit higugmaon ang upat uy nahimo mang napo higugmaon ang 11 ana di pwede dili mga buangon mong dagko pwede nya og imo nang buhaton way gubot pero ingnaw ang usa lagi imong higugmaon awaya tong napo kabukabit di ba hasta ka nang imong bana mahimo na nimong kaaway kay mas gihigugma man to niya kay kanimo no mas lami man to kay nimo ikaw luod naman kay kadto may mga arang-arang pero imong higugmaon silang 11 ang imong bana makaingon gina ang ako ding asawa is the best woman in the world. Ika na lang iyang higugmaon, biyaan to niyang napo. Kaya nga naman, nakakita siya, unsa giday ka, you are the best. Ano? Pero most pinos, sana siyang mga 15 katuig, mga 20 katuig, una pa na siya ka-realize. Pero sagdi lang, basta naalang yung kabaghuan, ang taga Ninibe gani, 40 na lang kaadlawng kuwang, nabag-o pa man gani, nakapuntos pa man yun. Ikaw pa ba nga pag-realize ni mo ana napakas edad ng mga 50 or 60 o napakay mga napo ngadto sa 20 katuig nga maka-enjoy pakas ka
ka mahigugmaon sa imong bana. Di ba? Man naman siya dito na po, balik siya nimo. Nya, okay na nimo. Sige, balihon na to. Ang bana na lang, mo higugma sa asawa. Uy, upat naman ikabit sa kong asawa, may ngol sa bana. Higugmaon ang 5. Siya na man. Siya kisa may kaunom. Siya, pari man eh. Higugmaon, apil ang sakristan. Simbak ko sa din, inyaw sang apil ang pari, no? Ang pagpangayo nato sa Ginoo, dunay duha ka klase. Na ay mangayo taniya sa butang makadaot, na asay mangayo taniya sa butang makaayo. Nya si Kristo iyag yung giklaro, basta mangayo ganitag butang nga makaayo, di gyud balibaran sa Ginoo. Kay parihar ako nuna sa nato, kita din his kalibutan, labi na gyud kamong mga ginikanan. Ug ako sad nga pari kay ginikanan man pod ko sa parokya. Kung mangayo mo og makaayo, sama nang mangayo tagsin kay atop, ngayog bugas kay wa gid tayo makaon, ngayo og tambal kay ang masakiton, mangayo og para ibayad sa eskwelahan kay wa nakabayad sa iyang estudyante. Unsa pa may laing pangayoon? Ngayog kwarta kay ipalit og kulapo. Okay, di man siya makakaon sa kanon basta di kainom sa kulapo, di part gihapon na siya sa iyang kaning kinabuhi. Or mangayo ka og kwarta para imong itayaan ang swertres. Maayo na dili. Mangayo og kwarta para isuyop. Maayo na dili. Basta maayo. Basta mangayo ganitag maayo, ihatag ginas Ginoo. Pero mangayo tag dautan, di sad na ihatag sa Ginoo. Nakaron sa unang pagbasa kaning gipangayo ni Esther, Queen Esther ba, Reina Esther. Ang iyang gipangayo nga kanang lampingasan nga leon, ang hari nga si Asuero, gusto niya nga mausab ang kasing-kasing, unya awayon og patyo niya si Aman. Si Aman maoy right hand ni Asuero nga nagda sa iyang pangagamhanan. Unya gikalagutan ni Aman sila si Esther og ang mga Israelita. Gustong ipapatay ni Aman silang tanan. Nya giaprobahan na sa hari nga bitayo na ang tanan gyud nga gustong ipabitay ni Aman. Karon si Queen Esther, asawa man to sa hari, nakaamgo siya kay niadto man niya ang iyang uyuan, ingon siya andam ng bitayan. Kaming tanan hotdo na migbitay ani, ikaw na lang tingali mo mahibilin kay asawam ka sa hari. Naluoy kay siya. Moto ang iyang gihangyo sa Ginoo nga masuko unta ning hari ngadto ni Aman, og si Aman mo'y patyon haron maluwa sila. Maayo na yang ipangayo dili. Maayo din na mangayo ka nga patyan ning kabit sa akong bana. Maayo na. Maayo din na nga mayon kaning silingan akong gakural ani mo agianan, patyan na lang ni Lord. Maayo na. Nya unsa man ning gipangayo ni Queen Esther? Maayo ni dili. Magluhod-luhod ron ang taga Ukraine, moingon nga Ginoo in taon patya na lanas President Putin, ma-atake unta nag high blood. Maayo na dili. Or moingon bakas Putin nga mamatay unta ng hari diha sa Ukraine nga masinupakon kay nako. Maayo na dili. Nya, ang sama ning gipangayong Esther, maayo ni dili. Naglibog na mo no. Hasta bitaw ako galibog sa sa kuan, sa perspective sa Ginoo, sa iya bang perspektiba,
Dunay kalainan ang pagpadayag sa kaayo sa Ginoo panahon sa Old Testament o sa New Testament. Tungod kay dili pa man kaayo tinaw ang presensya o ang kamatuoran sa Ginoo sa Old Testament. Gakuan pa ni sila sige pa pagproyba ba? Sige pagproyba nga ang Ginoo sa Israel mao gyud ang tinuod nga Ginoo. Mao na nga ang Ginoo sa Old Testament nipili siya mga tao nga mahimong model niya. Kaning iyang mga model nga mga tao nga mao ang Israelita nga naa nasakop si Queen Esther, iyag yung ipakita sa Ginoo nga ang iyang gahom nag-uban aning mga tawhana nya mga dinaog-daog ni sila, nabihag man ni sila. Nabihag mao bitawng pwede ra gid sila patyon anytime kay slaves man sila, slaves nya. Ang Ginoo nag-ingon man ano, ang Ginoo mo pabor gyud mga dinaog-daog. Iya gid nang tabangan ang mga dinaog-daog kanang mga nabilanggo, kanang mga gipang ulipon, kanang gipang dagmalan, ang mga kabos, ang mga masakiton, ang mga sinalikway, ang mga waybalay. Iya gid nang tabangan nya kun mao na gani nay daog-daogon kanang mga klasihas tao nga iyang gimahal, iya gid nang panalipdan. Ug mao nay gihandom ni, mao nay gibasihan ni Esther, ni Queen Esther sa iyang paghangyo sa Ginoo. Nya sa Old Testament basta ang Ginoo gani mo protektar gani na sa iyang katawhan, patyon gina niyang buot mo daog-daog. Patyon gid ba? Mao na patay gis aman, namatay man gid sa aman, naluwas man gid sila sa Esther ug ang iyang mga kauban. Pero pag-abot na sa New Testament, pag-abot na ni Kristo, dunay laing level sa pagpanalipod sa Ginoo sa iyang katawhan kung mangayog maayo. Unsa naman? Unsa man nga level? Wa mo kibaw? Dili na patyon sa Ginoo ang tao nga nagdagmal o nagdaog-daog sa usa ka tawo nga kabos, sa usa ka tawo nga huyang. Unsa naman? Iyang ligunon ang kabos ug ang huyang nga pwede ra gyung magpadaog-daog hangtod mamatay nga di gyud masuko. Mao na ni ang gitawag og martyrdom. O pa man ni mausos una, pag-abot na ni Kristo, diha pa nauso ang martyrdom nga ang tinuod gid ayong kaluwasan nato kana bang patyon ta, daog-daogon ta, dagmalan ta, pero di na gid ta masuko, din agid ta makasala. Maunay tinuod nga kalig-on. Kana bang asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, din ajud ka makasala. Ikaw mo kuno din yung mga asawa, imagine lang, kulatahon ka sa imong bana, makasaha pa ka dili. Og masuko ka, nakasaha ka wa sala. Og mubaw sa kag kulatan, nakasaha ka wala. Oh, niya kamo kag kulatahon mo. Makasaha mo dili. So ang pinakamaayong butang di ay nga atong pangayoon ros Ginoo, nga Ginoo bisan niining tanang kahimtang karon nga naglibot nako, kining tanang mga tao nga mga way ayo, mga buangon nga mga tao, ayaw itugot nga makasala ko, kuyog nila. Liguna ko batok sa sala. Mao na ang mga examples nila ni Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, o uban pang mga santos, San Vicente Ferrer. Kana bang mag-atubang kag taong makasasala niya, dili ka matakdan sa ilang sala. Kana siya. Mao na ang kalig-on. Mao na, og mao na itong pangayoon sa Ginoo, ana nga konteksto, mangayo kas Ginoo ana, di gyud ka balibaran. Muna inig-ingon nimo, Ginoo makadaog ta ako sa swertres. Kay ibayad na ko sa akong utang. Sakto na dili. Ha? Kusga.
Dili na sakto nga mabayaran ang utang. Ha? Dili gyud sakto kay ang imong ipangayo ang sugal man nga mudaog ka. Unsa may maayong pangayoos Ginoo ana nga klases problema? Unsa may? Ginoo, tabang itaon ko. Unsa may? Unsa may sumpay? Bahala mo diha sa inyong sumpay ana basta kanang dili sala. Ako anak kun ako anay nay utang nya kuan moingon jud ko nga Ginoo tabangi taon ko nga mubaga taning akong naong nga di ta ko masuko nga sigihan kog yaw-yaw sa akong giutangan nga makaagwanta unta ko nga iya kong pakauwawan nga iya kong sigihan og yaw-yaw unya kini untang akong ginagmay nga mga income ako na taning masugod pag hatag partial sa akong utang. Na wala ligono ning gas Ginoo, ingon ning Ginoo ayaw sag palit og bugas nga usa ka sako inig sweldo nimo tunga lang sa sako nya lugaw-lugawa lang na para dako kay nag-agi. Nya kanang baliyo sa katunga mo na ipartial niya. Pila man ang sakos bugas? Butan to 2,000. Di tunga na lang imong paliton di na kay 1,000 nya imong utang 10,000 parsyalan din imong 1,000 lugaw na lang ka dito sa inyo nya may ka Ginoo tagay ang tawag kog kalig-on nga makaantos ko ani nga magtan-aw sa akong mga anak nga maghilak in town nga magsigig hungit aning lugaw kada adlaw ana di 9,000 na lang imong utang ana sunod na sa nimong sweldo, tungaon na po nimo, palit na po ka ngadto sa hatag agad, 8,000 na lang pagkatapos buwan. Pagkasunod buwan, gitagaan man kag bonus. Tagaan kag bonus. Ana, ang bonus nimo niabot og 10,000. Sa man, ipalit og TV, ipalit og TV kanang dako kayo, nga tag 50,000 ang usa. Unya imong parsyalan og 10 unya data-datahan dayon dili moingon dayon ka nga salamat ani Ginoo ako ning ihurot og bayad ngadto sa akong remaining nga utang nya ang sobra ani ipalit na kog bugas karon para imong hutdag bayad ang 8,000 pila may sobra 2,000 kapalit na kag usa ka sakong bugas balik na sa mugkaon og normal wa pa kay utang. Mura mamugwa ka uyon sa akong analysis. Ningka, moingon lang ka, di lang ko mo kuanay, di lang ko mo palit og bugas, padayon lang ko atong lugaw. Ana, nya da pa may lugaw nun, niya may 2,000 na sobra, ipalit na lang nina kog slot. Palit kag slot dire. Ipalit na lang nina kog slot. Ni Father Siano, napamantay mga 429 ka slots kuwang ato man gi-extend gamay napay 429 gahapon 500 man to no ang kuwang karon 429 na lang na palit ka di ba anya ang sabay mahitabo niingon man ang Ginoo kun unsay imong ihatag nga rinako labi na gyud og mao na ginay katapusan imong kwarta mao nay pinakamaayong buhat sama adtong byuda nga nihatag og duha ka dako nya mao toy iyang kabuhian purting lipayas Ginoo nya kanarabang Ginoo mo'y malipay no iyang buan ka og gatusan ka pilo so pagpalit nimo og slot diri atong sobra sa imong bonus nga gibayad nimo sa imong utang lugaw-lugaw ra ka 2,000 man to kay duha man ka slot sa imong palit tagaan ni kas Ginoo 100 fold nga blessing so 2,000 times 100 pila may imong madawat 200,000 kapalit pa kag tibing dako dili na inutang kas nakaparepair pa kas imong balay ana mo na magsigi na lang jud kag palit og slot og mo na ron ang gibuhat sa uban sige palit og slot ano man daghan man sila grasyang nadawat so ang pinakamaayo di ay nga buhat kana yung pag-invest diha sa pagtabang sa simbahan, sa pagtabang sa mga kabus. Di ta magsigig tan-aw nga kita kabus tabangunon
sama ni Queen Esther, ang iyang gitan-aw siya'y mutabang, dili siya mo'y tabangonon. Nangayo siya sa Ginoo nga makatabang sa iyang kaigsuunan. Wa siya mangayo para sa iyang kaugalingon. Andam siyang mutahan nga magpakamatay, morisgo sa iyang kaugalingon aron pagtabang sa iyang isig katawo. Mauna ang nindot nga pangayoon nato sa Ginoo. And that is the best prayer nga di gyud ta hikawan sa Ginoo na. Ako bitaw nagampo man jud ko kanunay, Ginoo, makatabang ta mi sa among parokya, aning gisaligan man ko ani sa Archdiocese nga makatabang pagtukod aning kapilinya. Katong last year pa ba, ayaw in town og pakauwawi ang imong simbahan. Uy, duha ra ka buwan ato dayong nakuha ang budget na 30 million last year. Di sirit-sirit ng trabaho sa kapilinya. Karon human na, napay mga extension. O i-consecrate na karong Abril 4. Busy na kaayo ang committee ana rog preparar unsaon nila paghimo nga matuman. Pero wa na sila problema sa budget. Na nasa tay budget ron na 10 million. Nya, nangayo na sa kus Ginoo, Ginoo, himo akong instrumento nga matuman ning ilang kuan. Bahala na ning mga project na mo diri simbahan kadto giunaha. Ana. O karon, nauna na 429,000 na lang ang kuwang aron makumpleto ang budget nga 10 million. Di na sad sila ilabad sa ilang pagtrabaho. Kita na lang sa ilabad dire. Ni anato rong labad kay unsaon ni nato dinhi paghimo ni ato mga project, pero angay day ko ana nga mag-ol. Moingon na sa ta, Ginoo, para man ni dinhis mga buutan nga taga San Vicente nga Paris. Ana tabangi in taon na mahuman-human gining tanang project dinhi. Aron na kung mamatay ko, naa pa sila'y mathandom nga ilang magamit sa ilang pagsimba. Ihatag ka na sa Ginoo, dili? Ihatag na. Unyag mamatay ko, ugma. Hatag yapon na. Oh, ihatag yapon. Kamo na lang say padayon og baligyag slat nga in honor of the late Siano Ubod. Naatay slat ipamaligya kay kadtong once and for all nga DOPS is BFMM wa pa man to mahurot ato ning hotdon in honor sa namatay nga si Father Siano. Ana, magpakita dayon ko ninyo, magkatawa akong naong, no? Maingon din ko, padayon mo palit. Kay ang mupalit, mamatay. Ana. Kay ang namaligya, namatay naman. Di, oy, muglampo sa gapon na. Anaan ninyo pagpaagi. Kay in kaso, dahil mamatay kong kalit ugma. Mabangga na akong gisakyan. Madto ra ba kong, asa to akong appointment? Dito layo-layo ra ba to? Di, mamatay ko. Padayon na ginanyong baligya katong DOPS is BFMM. Ana, mas musamot na nung daghan kay mo grasya kay simbak ko daig malangit ko. Di duol na kay kus Ginoo, moingon ko, Lord, kana sige nagsimba, sige sa nagpalit, tabangi na. Insaw niya, unsa man akong itabang ko kanang iyang bana nga sige pangabit, patya na. Adi bitaw, moingon ko, i-convert na aron malipay na siya. Ana, siya bitaw no, mora ba ni imong paborito nga topic no, kabit. O sige, tabangan ko na siya. Kay tuwa naman ko didto. Basin ba day maadto day ko didto tabangan ko San Vicente Ferrer og sa mahal nga birhen sa Fatima kay daghan-daghan biya sa tag hatag nga donasyon no. Baga na biya kay kog naong sig pamaligya ning slot. Bitaw hutda na lang ninyo palit kaning 429. Haron wa na ni karong ugma ba? Wa na ni ugma. Aton lang ning paliton karon. Haron hurot na ni ugma. Haron ika-Domingo ig-report na ko dito anay kuwang. Ano? Na kanindot sa pagpangayo sa Ginoo, pero ang nindot nga pangayoon dili para sa kaugalingon nato, kung dili para gyud sa kaayuhan sa tanan, labi na gyud sa kaluwasan sa mga makasasala. Ang atong tubag sa Salmo karong adlaw nag-ingon nga ang Dios sa to magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagulanan. So kanang tao nga matarong wa gid ay kaguol. Nya kanang daghag kaguol mga buangon na.
Kay nga naman, og matarong ka, luwason man kas imong kagulanan, di wagtang dayon, kaguol. Pero buangon ka, di mawa, kay di man kaluwason. Nya karon, naamoy kagulanan. Naamoy kaguol, buangon mo. Di mo matarong. Dahil daghan kayo mga tao nga magulanon kayo. Ang uban naguol siyang buhok, kay daghan na kay puti. Ang uban naguol sa iyang naong, kay nangunot nagsugod. Ang uban naguol sa iyang tuhod, kay di nakatikang kayo sa hagdanan. Naiuban naguol, kay di nakatug, sige nag-insomnia, tungod sa kadaghas utang, mga inana ba? Naiuban naguol, ambot si Putin karon og kanang naang Ukraine si sana Zelensky. Ambot og unsa sa kay ilang gikagulan karon nya kanasang nangamatay ros gubat nga porting daghana na rong nangamatay. Porti na sa nangguula ang mga gipa-evacuate sa lugar atong naigubat, pila na ka hundreds of thousands. Porti na sa nangguula kay nahimo na ron silang mga evacuees or refugees. Wa na sila yung mga balay, nangaguba ng ilang mga balay. Guol kaistanan, no? Kana sa rong mga adik, nga wa na kayo'y masuyop, kay di na kayo available ang drugs. Guol sad na, ang mga drug lords sad nga, gamay na laghalin, guol sad. Ambot ka ning na maligyag slat, nga wa pa kay mahalin o burot. Guol basad gani. Daghantag mga kaguol sa kalibutan. Ang yawa purting muhatag og kaguol. Pero kining tanang kaguol basta matarong lang ta. Tarong lang kita nga tao ba? Luwason kita sa Ginoo, mo na iyang pasalig. Mo na si Mother Teresa of Calcutta, way kaguol bisan sa daghang problema nga giatubang at timan aning mga masakiton, wa pagyud kaayoy donation. Wa maguol si San Vicente Ferrer sa kadaghan sa mga problemang iyang giatubang, kay hasta ang Ginoo muhatag niya og milagroso nga mga pag-ayo sa masakiton. Og bisan pagani og dili maayo tas atong sakit, kana bang di ta maayo ba? Kay usahay gud ang nakahatag natong kaguol, no? Kanang di ta kadawat sa gustong ipadawat sa Ginoo. Mao na ang taong matarong kanunay mogamit, motuo ug mosunod sa pulong sa Ginoo. Mahimot ang matarong nga tao kun motuo ta, mogamit ta ug mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Mao na nga niingon diri sa atong unang pagbasa, ang pulong sa Ginoo mura kunog ulan o kanang yelo nga moanhi na gani na siyuta, mutuman gina sa tumong nganong nabati na siya nganong nigawas na ang maong pulong. Kamo, sige mo gamit sa pulong sa Ginoo. Nagsunod mo sa pulong sa Ginoo. Mituo mo sa pulong sa Ginoo. Labi na gid aning panahon ros eleksyon, kinsa mang pulong inyong gituhuan, pulong sa politisyan o pulong sa Ginoo? Pulong sa mga kaparian o obispo nga mipabor og usa ka partido, o pulong sa nagsigig saway sa mga pari o obispo nga nahimong partisan karon? Hay may inyong gituhuan. Ang pulong nga naa sa social media o ang pulong sa imong kasing-kasing sa imong kaugalingong pamalandong? Kay usahay daghan kayong pulong, pero kamao unta tang pili sa pulong sa Ginoo. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo, nagpadayag jud ang Ginoo og usa ka klases pag-ampo nga iyag yung kaugalingong pulong. Ug mao ni ang atong sentro sa ato gyud untang paghandol aning kinabuhi nato. Kani bang ni asa kuan unsa maning pulongas Ginoo ang naanda na kay nato og kitang tanan tingaling nanimbaron dire, murag kamao gyud ani
ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, Our Father. Sa starting point pa lang ani, amahan namo, kung mutuo ka ana, og mugamit ka ana, og magsunod ana, papas ng tanang kaguol. Kana pa lang po nga ba? Amahan namo. Sige. Lingian na imong tupad. Ing na inigingon imong amahan namo, mawa imong kaguol. Ing na inigingon imo ba, amahan namo, mawagtang imong kaguol. Gisayunan ka, igingon nimo amahan namo, kay bawo juga nga gamhanan kay na siya, creator of heaven and earth, of all the universe, nothing is impossible with His power. Inigingon nimo amahan namo, nya naa ka nang maong pagtuo, naa pa kay kaguol nga mahitabo diha nimo, napakay magpabilin. Mo bitaw na karon murag di man ni mahurot atong slot siguro ugma, ingko amahan namo di mahurot. Mutubag naman sa Ginoo, ay nagkabalaka kay buhi pa man ka. O di nakabuhi, ana, balaka ka. Pero og mamatay sa ka, ayaw ka balaka, na ay laing mamaligyag slat ko abitaw, no? Ina may daghan kay mo ingon ako karon, padir ayaw sa kamatay padir oy. Na magani uban mingon ayaw sa biya aning parokyaha padir kay sus magunsa na rin ko. Nangayabag naman tingali ni sila. Ako naman noon mo gihuna-huna nga maoy dili ta makaluwas dinhi oy. Ako di ko makaluwas. Ang amahan nato mo'y makaluwas. O na ayaw hunungan na maguol gyud ka na. Magunahuna mo nga may untas padir dugay pa ibalhin. Wa mangi siguro ugma mobalhin ako gikan dinhi ngantos baha. Labaw na tong nagbasa-basa dili. Mairog-irog tingig juta ito adto to Manila Memorial. Oy, way siguro kanus ata mo balhin oy. Balhin. Dali kita mo balhin. Muna ayaw ana, ang importante nga nakasintro ta nga naatay amahan. Naatay amahan nga ang iyang tanang pulong di gyud masipyat, matuman gyud. Mo nang gisod sa ni Kristo diri, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagkanindota ana, inigsulti nato anang matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Papas ginatanan nimong problema. Igtan-aw nimo sa amin, nangunot ng imong naong, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. O, ana, di ba? Wa na, papas na. Pagbuot ay ni sa akong amahan. O, di ba? Igtan-aw nimo sa imong buhok, namuti na, matuman ang imong pagbuot. Iglingi nimo sa imong asawa, bati na kignaw, matuman ang imong pagbuot. Di ba? Hinata gidinis amahan ng panuwang dako nga na. Sige lang, sige yaw-yaw, bati na kignaw, sige yaw-yaw, matuman ang imong pagbuot. Iglingi sa nimo sa imong bana, kitaan sa nimong tuay hikap-hikap dito nga batanon kayo, matuman ang imong pagbuot. Ikaw ginaghatag na ko aning yawaan ana. Papas din na imong problema. Lagi. Sa testing yun. Testing. Sige. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, sige kagtuman sa pagbuot sa Ginoo. Ing na. Sige kagtuman o sige supak. Kita ra ba? Lahi ra ba ta? Ingon, ang atong bakba, ingon, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit, pero ang atong binuhatan, sigin supak yun. Sigin supak. Ingon, ayaw paningil anang utang, sige yun. Nganong maningil man kas utang, nawa man ka magkinahanglan sa iyang bayad. Unsa may imong gikinahanglan? Ang gikan sa amahan mo nang niingon diri ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw kinsa may atong gilauman nga mohatag sa atong kalan-on matag adlaw kanang nangutang nimo dili ang Ginoo ang Ginoo mo'y mohatag nato ana dili kanang nangutang nimo ug pugson gina nimo nga kanang nangutang nimo mao nay mohatag nimo sa imong gikinahanglan mag-away ra mo
Musangko gyud mos away. Kay utro man sa nang naay panginahanglan. Mao na si Putin sigihan niya kuha ang sigihan niya diktar ang Ukraine nga mohatag sa iyang gikinahanglan. Di man mohatag, deportin niyang sukuan, iyang giatake, iya rong gigubat niya ang Ukraine sad. Sige sad pangayong Putin sa iyang gikinahanglan, di man sad mohatag sa Putin, sukol sad, apinatyanay silang maayo. Be, kamo kanong banag asawa, be. Kisa man inyong gilauman nga mohatag sa inyong gikinahanglan. Kisa man, kanang inyong asawa, kanang inyong bana, o ang Ginoo. Oh, ayaw na muglaom, anak, kanang inyong bana. Ginoo yun. Mananglitan, kinahanglan kag kwarta. Ayaw pangayo des imong bana. Dito pangayo sa Ginoo. Tanawa, di ba ang Ginoo? Gamito ng imong bana, tagaan kag kwarta. Di ba? Maingon dayon ka, buotan na ni mo Lord, oy. Ang akong bana imo magyong gikuyugan aron mo hatag sa iyang kwarta nga rin ako. O di parte nimong lipaya. Maapil pa nimong daig ang imong bana. Mausad ang bana. Kinahanglan siyang doon na siya gakos-gakoson, na siya hapyod-hapyoron. Di naman mahapyod ang asawa kay mura na mag-iro, manikmat naman. Mura na mag-iring, kusong kay mga oras. Samok. Anak naman, moingon sa tong bana, animal ning asawa. Hasol ba? May pagwa ko magminyo na. Na may ubang asawa ko no ingon ana. Ako wa jud ko kasuwayan kay wa jud ko mga asawa. Nya magkita Miss Madre mo kupot des kamot na kong Madre. Padir. Pablis ako. Bless dayon. Ana, wa gyud mi away. Nya unsa may isultis bana, matuman ang imong pagbuot. Nya moingon din ba na Lord, gusto unta ko amahan, gusto ta ko na ako'y magakos-gakos, na asay mo paraig-paraig nako. Mahibong lang ka inig kaugma, mo paraig na ani mo imong asawa. Gai ko para pariban buhok dongbe. Ayo din tagaan, paraig ng panuwing dako ay nangaade pangayon. Di ikaw masigihimong instrumentos Ginoo para muhatag ngadto niya. Siya sad ni paraig sad nimo kay naa sad say panginahanglan. Di magkakita na mo Ginoo. Di ba? Ay lang yun pagsigtanaw ng kwarta, kanang gahom, kanang dungog, magsigigan itagtanaw ana, maliwat kita aning mga tao karong na nag-away, maliwat aning atong mga politicians nga sigig yung inawayay, wa na lang jud kay mabati nga kanabitang mo ingon sila nga mudayeg bas ilang kaatbang ba? Kanabang wap adjud ko amot kamo nakadungog na mo sige man jud kog monitor ana mga social media. Pulos gyud saway nga to speakers nya daig sa kaugalingon. Ang mga vloggers pod kana sa mga supporters siging saway atong ilang wa suportahi, siging daig sa ilang gisuportahan. Wa na lang gyud mo'y makita nga nindot sa inyong kaatbang. Pulos na lang gyud bati. Maghisgot ka tag mga positive oy, di nang negative kapoy na ba ana sukad pas una 1980s pa ko siging pabinaw ana. Apil-apil pa ko anang singgit-singgit des karsadas una. Hantod karon kana lang yapoy atong mabati pastilan. No? Hala, mangita tag mga kandidato karon nga kamaong mudaig sa iyang kaatbang. Kana bang magsigig tan-aw sa nindot nga nabuhat sa iyang kaatbang, mao na itong butaran? Kamo sa nun, bati kaya po inyong gitanaw. Ayaw lagi, mangita. Mangita ta ba? O kanang kandidato o kandidata, nga kamaong muday, kamaosang mutanaw sa nindot sa iyang kaning kaatbang. Unya, kamaosang muangkon sa iyang kasalanan. Mo nang niingon diri sa atong amahan namo, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagpasaylo usab sa nakasala kanamo. Di ba? Kanus ka makapasaylo sa tao kung makakita sad ka nga naa siya'y nindot, nga makakita sad ka nga naa kay sayop. Mao nay tinuod nga kandidato, mao nay tinuod nga makapanindot sa atong nasod, kanang leader nga kamaong muangkon sa iyang kasaypanan, kamausang mutanaw sa nindot sa iyang isig katao.